600 ming. Eğer alar dağı arıp durup 10 kılsa, ошо менен Kırgızstan büttü degen söz da. Kayaka ele barsan Kırgızlar da. Bazarga barıp durup bir жерге барсам, katlarından 10-12 içinde kalpaktar turat da, riyaptaçı. 70 yıl 80 yıl yaşadı. Bирок азырга чейин кабырдын жашоосу бүт элек. Жараткандын буйругу бул. Dese İbrahim Aleyhisselam başını ikep koydu, söyleyemde de ruhsat çok öyle ova degen manini tuyundu. Allah'ın buyruğundan, Allah'ın hükmünden hiç kanday tusa oturgan hiç kim yok. Su emez, Allah'ın buyruğu olduğu kayaktan bulup önüne oldu seni canını da alıp getir. Elhamdülillah buna Allah Teala siz menen bizge mümkünçülük berip ötkende umra saparına barıp geldik. Elhamdülillah buna 14 gün bolduk. Medina'da jana Mekke'de. Al jaktagı en köp payda algandардын biri Kırgızstandın kanday din dengeli, kanday көтөрүлүп kalgandığı birinci gözge göründü. Kayaka ele barsan Kırgızlar da. Özgöçe dagı Kırgızlar dagı bayagı özünün Kırgız ekenini düşünüp, özünün ulutu menen özü sıymıktanıp kalgan kez, kayakta karsan kalpakçanlar. Bazarga barıp turup bir жерге барсам, katlarından 10-12 içinde kalpaktar turat da, riyaptaçı. Ana şonu sürekli tarta koyayım desem, bardığı girip etip kaldı, bayagılı albay kaldım da. Bardığı karsam, bazarda dagı kalpakçanlar jiredi da, bazarga çeyiç. Elhamdülillah mına şu Mekke Medina'da bir kezde 6 mingden tegereginde umraçılar vardı. 6 minge jakın, o şerde umraga bargan Müslüman bir tuğandarız vardı. Bu bizden sanımızga salıştırmalı öte ele köp, elhamdülillah, Kudayıma şükür öte jakşı degen söz. Eğer oşol 6 ming adam ar tarmaktan vardı da. Biri biznes tarmaktan vardı, biri olsa dıykançı, biri olsa moldeke, biri olsa dağı traktorist degende her kim ar kanday tarmaktardan adamlar oşaka barıştı. Eğer de oşol 6 ming adam öz maksatını düşünüp gelip umraga bargan saparынан эмне үчүн барганын түшүнүп, ошодон туура пайда, туура таасир алып келген болсо, келгенден кийин эгер 6 ming 10дон эле адамдарга ошодо дават кылса, келген нерсесин 10 адамга эле жеткирсе, 10 адамды эле жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтара турган болсо, анда эми 60 ming адам болду бардыгы динден кабар тапты деген сөз да. 60 ming эгерде 10дон кыла турган болсо, анда 600 ming. Эгер алар дагы барып туруп 10дон кылса, ошо менен Кыргызстан бүттү деген сөз да. 4 жол элемде айланса, ошо менен Кыргызстандын маселеси эле бүтүп кала турган деңгээлде адамдар умрада жүрөт да. Алхамдулилlah, Аллага шүгүр. Bir эле Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam. Учурда келген, өзүнүн максатын билген, мейнетти туура негизде мейнет кылган, өмүрүнү туура сарптаган, байлык жөндөм илимини туура жакка сарптаган, ошонун берекети менен канча деген адамдарга, кыяматка чейинки адамдарга дин, ислам дини, туура жашоо, адилеттүүлүк, тазалык, ынтымак, сыйырмат бүткүл аламга таркады да. Алхамдулилlah, ошодон ошондой чоң аманатты алып келе турган 6 ming адамдарыбыз жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, ал-хаджж вал умар вафтуллах. Acıga bargan adamlar, umraga bargan adamlar, Allah'ın konukları, Allah'ın delegatları, Allah'ın öküldörü. Vaft degende delegat degen manisini ala turgan bolsok, alar kanday? Allah Taala alardı çakırdı, bular жооп berişti, Allah'dan emne suragan bolso, bu suragan neselerini bere turgan dengeldegi Allah Taala'nın öküldörü. Kanday ökül? Kırgızstan'dan 6 milyon adamdan ökül bolup turup oşo jaka bargan adamlar degen sözde. Uşulardın atынан bargan. Allah'ın aldına, Allah'ın konuğuna, uşulardın atынан al jaka barıştı. Emne üçün bardı al jaka? Özünün ibadatın kılı öyle, beyişti alı öyle, özünün günösünü keçirtir öyle getiş üçün mü? Yok, balkim özünün dağı, cana özünün eli üçün dağı, düğünü akirettin meselesini surap bütürüp geliyor üçün bardı. Özünün jaşoosundagı oңдоп, жана келгенден кийин элинин дагы жашоосуну оңдогонго Кудай Таала менен келишим түзүп сөз берип келген үчүн барды. Чоң бир аманатты, жоопкерчиликти алып келиш үчүн барышты. Эгер ошол аманатты алып келип туруп, бул жака аманатка аманаттай мамиле кыла турган болсо, анда мамлекетибиз бат эле болуп калат деген сөз. Уламалар жазышкан. Ал жака баруунун, Мекке менен Мединага баруунун 3 максаты бар деген. 3 maksatı var. Birincisi Adam jana Hava enebizden, oba enebizden tövbasınday tövba kılıp gelip. Sen oşonu savagı var al jerde. Arafa degen tövba, oşerde tövbalar kabul bolup, fatalaqqa min rabbihi kalimatin fataba aleyh. Adam aleyhissalatu vesselamga Allah Taala oba enebizge uşunday bir sözdü үйröttü.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin деген Алла Тааладан кечирим суроонун сөздөрүн үйрөткөндөн кийин, ошол сөздөрдү талап менен кабыл кылып, ошол сөз аркылуу Аллах Таалага дуа кылып кайрылгандан кийин, Алла өз мээри менен буларга кайтып тообаларын кабыл кылды. Тообалары кабыл болду. Адам алейхиссалам обойнезин тообасы ошол жакта кабыл болгон. Бир эле туура эмес нерсе кылып койгонун караңыз. Bir Kuday Taala aytты: "La taqraba hadihi shajara fatakuna minaz zalimin." O adam, o obo, bul daraka жакындабагыла. Эгер жакындап жеп кое турган болсоңор, анда өзүңөргө зулумдук кылуучулардан болуп каласыңар. Андай кылбагыла, менин айтканымды аткаргыла. Кылба дегенимди кылып алсаң, кыл дегенимди кылбай кое турган болсоң, анда өзүң зулум кыласың, жашоону бузуп жатканың ошол. Бактысыздыкка түшүп жатканың ошол, акчаны жоготконың, тапканың эмес, бактылуу бактысыздыгың сен Алланын өкүмү менен эсептелет. Ошо менен ченелет. Канчалык жашообуз Алланын өкүмү болсо, пайгамбар алейхиссалам сүннөтү болсо, ошончо биз бактылуубуз. Канчалык жашообуздан Алланын өкүмү, пайгамбар сүннөтү чыгып жаткан болсо, ошончо бактысызбыз. Канча табыңыз жоготсуңуз, ал дүйнөдөгү эле убактылуу берилген сыноо. Бир тамчынын сыноосу, ал жакта океан жашоосу турат. Түбөлүктүү жашоо турат алдыбызда. Жөн эле кабыр жашоосун эле караңыз, канча кылымдардан бери азыр мисалы кабырда жаткан адамдар бар. 70 жыл, 80 жыл жашады, бирок азырга чейин кабырдын жашоосу бүтө элек. Бирок кыямат баштала элек. Кабырдын өзү эле канча убакыт, ал жак канча нерсе турат. Адам алейхиссаламга обойнезге бир туура эмес күнөө кылып алган үчүн, бир Алланын өкүмүн аткарбай койгон үчүн 40 жылдын тегерегинде ыйлап, Аллах Таала арган жай риwаяттар ушулардын бири 40 жыл Аллах Тааладан ыйлап дуа кылды. Bir başını bir asmandı götürgön emez. Allah көрүп bilip turat kayakta bolboңуз. Kojoyundun aldında bir anın ökümünü atkarbay koygondan keyin kojoyun aldında başыңызды көтөрүп тура албайсыз да. Ата-энеңиздин айтканын кылбай койсоңуз, ата-энеңиздин алдында күнөөкөр болуп калсаңыз, başыңызды көтөрүп, жыргап, күлүп алдында отура албайсыз. Берген тамагыны жей албайсыз. Себеби анын алдында күнөөкөрсүз, айткан нерсесин кылбай койдуңуз. Адам алейхиссалату вассалам, обо энебиз ошончол 40 жыл ыйлады, жүзүнө, башыны бир көтөргөн жок, жер карап жүрдү да. Анан Аллах Таала тообасын кабыл кылды. Ушундай деңгээлде тооба кылды. Аллах субханаху таала өзү сөз үйрөтүп, өзү тооба кылышты үйрөтүп, өзүнө кайрылуунун жолун жобосун айтып үйрөтүп туруп, алардын тообаларын кабыл кылды. Демек, ал жака барган адам чын жүрөктөн тооба кылып кайтыш керек. Кайткандан кийин мурдакы тас кейпине түшпөш керек. Алладан тооба кылып кайтыш керек. Болду. Мурда кредит жеп жүргөн болсо, сүткорлук эми келгенден сүткорлукка малынбасын, андан чыксын. Мурда жолуксуз эле ачык-ачык жүргөн болсо, келгенден кийин эми болду, уяттуулук пердесине, уяттуулук баалуулугуна келсин эми. Мурдакыдай эле айбандык жашоосунан чыксын. Ал жака барып келген адам тооба кылып Кудай Таалама кайтып келиш керек, тооба кылып келиш керек. Алла менен мамилесин дурустап келиш керек. Экинчи ал жака баргандын максаты İbrahim aleyhisselam atası, Hacer aleyhisselam apası, İsmail aleyhisselam balası, üçöөнүн үй-бүлөлүk кандай ишеними туура болгон болсо, ошондой ишенимге келүү. Ошол ишенимге келүү. Жашоону ошол ишеним менен өткөрүү. Ажылыкты билесиздер, каяктан келип чыккан, каяктан ошо харамдын чеги качан чийилген, Кааба кайра качан көтөрүлдү? İbrahim aleyhisselamдын курбанчылыгынын берекети менен. Mekke emne sebepten Mekke oldu. İbrahim aleyhisselam, Hacer aleyhisselam, İsmail aleyhisselam'ın kılgan kurbançılıklarının bereketi menen. Allah subhanahu wa ta'ala buyruk verdi İbrahim aleyhisselam'a. Öz ulgayıp kalgan uçurda 86 yaş bolup kalganda balalı bolgon ele. Ekinci ayalından kukuğunu algan bolsa Hacer enemiz. Oşundan İsmail degen balalı boldu. Balağı olgan жүрөктө suyup muhabbatı küçöyüp ketti. Anan Allah Taala İbrahim aleyhisselam özünü dost kılıp tutup algan sınoo maksatında o İbrahim ayalımda algında, balağında algın, emçek emgen jaş nariste, oşonu algında alıp barıp durup, men buyrugan jerge sen anı kaldırasın. Dep toyga uçkaştırıp alıp ketip otat. Cebrail perişte aldığında koştup ketip otat. İbrahim aleyhisselam görüp, Hacer enes, İsmail aleyhisselam Cebrail perişteni görmeydi. Uşuntip ketdi, Şam mamleketinden çıkıp Mekke geçen, kança degen alыс saparda. Toy menen ketip baratat. Bir jakşı suulu жашоого ыңгайлуу болгон жерди көргөндө İbrahim aleyhisselam үмүт кылып Cebrail периштени карайт, ушул жерге калтырайынбы деген максатта Cebrail aleyhisselam жок, жүрө бер. Ушинтип келип Батха тоо ташына Меккеге ушинтип келип калды. Ал жакта эч бир жашоонун сүрөтү жок эле, суу жок эле да сөзү. Таштан болгон жерлер эле, суу жок, өсүмдүк өспөйт. Эч бир жашоонун сүрөтү жок болуп калган жерге келип токтоду да. Ошол жерге келгенде Cebrail периште айтты, ушул жерге калтырасың деди.
Düşürüp koyup kayra ketip baratат. Hiçbir Allah'ın hükmünden bir kılt etmeyi yok. Kayra ketip baratsa Hajar enez arkasından elçi da İbrahim kimge biz taşlap ketasiz, ne oldu, kanday boldu dep ketip atsandan keyin oy keldi, bul Allah'ın peygamberi, peygamber vahiy menen ayan menen iş kılat, Kudayдын buyruğu okşayt dep Allahu amarak, emne Allah Taala sizge şunu buyurdu. Jaratkandын buyruğu bul dese İbrahim Aleyhisselam başını ikep koydu, süylömde de ruhsat yok ele ova degen manini tuyuntu. Oşudan Hajar enez aytты, "İzan lan yudayyi'ana." Aytkan sözü Kur'an'da sözme söz. Kıyamatga çeyinki kele turgan adamlarga sabak boluş üçün Allah Taala Hajar enebizдің sözünü uşul jerdegi dialogtu толук сактап койду. "İzan lan yudayyi'ana." Allah'ın buyruğu olup turgan bolsa, Allah'ın buyruğunu atkara turgan bolsak, Allah Taala hiç kaçan bizde tekke getirmeydi. Allah bizi yardımsız taştabaydı. Kanday uçur bolbosun, kanday süret aldığınızga görünbesin. Bирок Allah'ın hükmüne beken bolsak, Allah'tan aytkanын kıla turgan bolsam, anda Allah sözsüz bizge iyilik beret, kutuluğu beret, baktılığı taşa kurup beret, Allah bizi yardımsız taştabaydı, tekke getirtmeydi dep, barıveriniz o İbrahim, biz bir hafta kalıveririz, şomunca kalıp kaldı da. Mına oşol işenimge keli urmatı tuğanlar. Allah'ın hükmünün içinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah naticası uşul. Allah temeli uada kılgan bolsa oşonu sözsüz atkarat. Emne de korkutu aytkan bolsa sözsüz oşon korkutusu bolot. Dünyada, ahirette geçirip koyuшу mümkün kimdi kalagan bolsa. Allah'ın aytkan sözü menen işenip durup Allah'ın sözünün negizinde jaşоо ötkөрü oşol dindin naticası, dindin sığıp kelgen kaymagı oşonun maanisini talap kılat. Oşondoy jaşoого kelүүnü talap kılat. İbrahim Aleyhisselam'dan oşo Mekkeni Mekke kılıvergendigi, duasının kabul bolgondugu, oşodan Zamzam suyu çıkıp durup İsmail Aleyhisselam iylep atkanda Zamzamdın çıkkanı, Safa Marva örönündögü iki tarafta basуу oşo İslam jorolgolorunun kirgeni, uşlardın bardыгы imandın negizindegi kelip çıkkan çoğun ümmetkö berilgen hayır, jakşılık. Al jakta oşunday bolup kaldı. Tawaf kılganda her bir kadamыңызga 70.000 soğuk verilet, 70.000 günah geçilet, 70.000 darajаңыз көтөрүлөt. Gelip durup 2 reket makam İbrahim'den Allah tavaftın 2 reket namazını okusanız, murdakı ötüp ketken günahının bardыгы keçirilet. Safa Marvanın ortasında sa'i kılsanız 70 kuldu azat kıldı degen soğuk verilet. Oşonça ibadattın, oşonça jakşılıktın elge ümmetkö kaluusuna sebep İbrahim Aleyhisselam'dan übülösü boldu da. İbrahim Aleyhisselam'dan übülösü oldu. Allah'ın emnesi baylığı, biligi, zavotu, tavuk ketken bir brendovski bir kampanya açıp ketkendigi emne sebep oldu. Allah'ın içki dünyadagi Allah'a bolgon tuğra imanı sebep oldu. Oşonu sağagın alıp kelu aljakka barganda. İşenimle undap kelu. Buyum menen, nese menen, akça menen, kadır bark menen jaşoo kurup alıp je buzulat emes. Allah'ın hükmü menen jaşoo bolat, Allah'ın hükmü menen jaşoo buzulat. Allah'ın buyruğunu atmaya baytırgan bolsak, Allah Taala jaşoonu özünün hükmü menen başkarat. Allah'ın kazanası Allah'ın buyruğu. Allah'ın kazanası Allah'ın buyruğu, Allah öz buyruğu menen alamda жүрgüzüt. Gelip aytadat Nuh Aleyhisselam balasına irkan maana, o balakayım bu kemege düşkün. Kemege düş aman kalasın, su basat. Topon su gelip, hiç kanday su jok bolчу, жөн эле кургакчылыкка кемени kurup koygan. Oşonda balası ne de aytat? Jok, men dedi biik toğga çıkıp alamın, oşol meni saktap kalat dedi da. Biik toğga çıkıp alam, su gelse su jetpey kalat, oşo menen aman kalıp kalam atake dese aytat, jok, la asimal min amrillah, bugünkü günü hiç kanday tosuuçu jok Allah'ın hükmü menen. Allah'ın buyruğundan, Allah'ın hükmünden hiç kanday tosa turgan hiç kim jok. Yani su emes, bu Allah'ın buyruğu olup atat. Su emes, Allah'ın buyruğu oldu, kayaktan bulu emne oldu seni canını alıp getir. Azapka salam getir olmasa azapka salat. Su jönele sebepçi katары, askeri katары Allah suunu jönetip koydu. Bирок Allah'ın buyruğu olup balakayım, Allah'ın hükmü olup atat bul jerde. Şodan oşol işenimde jaşoого alıp kelүү urmаттуу туугандар ал жакка баргандан максат. Üçüncü maksatımız, al jakta 4 türlü adamlar acılık kılgan. Müşriklerin acılığı olgun. Peygamberimiz İsa Aleyhisselam'dan keyin 500 yılın arasında biraz jahalat zamanası, karanlık doğru basıp kalganda adamlar oşo Kaba'nın içine 360 put koyup alıp durup oşolarga gelip sıyınışat bolчу. Jıl sayın acılık bolot ele. Oşo acılıkka müşrikler işeniçi asbapka ketken. Bul kılat, tigi kılat dep buttarga sıyıngan adamdardın acılığı bolot ele. Allah'ın kılgan acılığından Allah hiç kanday razı olgan emes, dünya ahiretin alар gelip buzup ketken acılık menen. Ekinci türdü acılık bolgon salih adamdardыкы, dindar, takvadar adamdardыкы, avliya adamdardыкы.
Алар Кудай Таалама болгон сапары ихлас менен, илим менен, амал менен, дуа менен алар барып ажылык кылып кеткен, алар 5 убадага жетишкен, 5 нерсеге жетишкен. Бүткүл күнөөсү кечирилген, энедей төрөлгөндөй болуп, алардын сыйлыгы 5 болгон, жакырчылыкка чекит коюлган, эшиги жабылган, дуасы кабыл боло турган адам болгон, жана ажылыгынын берекети менен 400 өзүнүн бир туугандарына бейишке шапаат кылып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Үчүнчү түр ажылык болгон пайгамбарлардыкы, мурдакы пайгамбарлардыкы. Алардын ажылык бүткүл пайгамбар ажылык кылган. 124 миңдин тегерегиндеги пайгамбарлардын дуру бар Меккедечи. Ошончо пайгамбарлардын кадамы түшкөн жер, ошолордун ый дуасы болгон жер. Алардын ажылыгы эмне үчүн? Элге кылган мээнети, жоопкерчилигини Аллахтын алдында кабыл кылдырып кетүү үчүн өмүрлөрүнүн акырында алар дагы ажылыкка келишет эле. Gelip dua kılıp kılgan acılığını kabul kıldırıp ketetiler. 4. acılık bolgan suyuktуу Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bolgan acılığı. 9. hicri yılda acılık farz boldu. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh acılıkta jeteklep gelip jariya kıldı kийинки жылы. Bir yıldan keyin 10. hicri yılda Peygamberimiz öz acılıkka gelip bardık Müslümanlar çoğulguladı. Gücü kudreti jetkenden bari geldi. O sırada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ala hal ballahtu. Men sizlerge dinni jetkirdim mi? Bardıq o Allah'ın elçisi jetkirdiңiz, akısın dagı bir ada kıldınız. Peygamber sallallahu uşul jerde barlar, joktorgo jetkirgili, kebe ukkan adam, jetkirilip jatkan adam, jetkirүүчүгө karaganda jönдөmü biyigirak bolat dedi. Hiç bir adamды chetke taştap koyup ogula, jönөкөй деп ogula, Allah'dagı bolgon jöndөн başka jaka ketсе dinge çoğ ziyan alıp kelip koyuşu mümkün. Bir adam arkılуу, ar bir adamды көңүл burgula, jetkirgili, dindi başkalarga jetkirgili dep Peygamber aleyhissalatu vesselam o şerde amanatты moynuga жүктөгөн. Peygamberin acılığının özgöçölügü, dindin meynetin Allah'ın aldına kabul kıldırı, oşonda ele amanatlı kıyamatка çeyip ümmetin moyuna жүктөp koyuş için Peygamberimiz acılık kılgan. Oşondan urmatlı tuğandarım, oşol jaka siz menen biz barabız, Peygamberimizin amanatını götürüp geliş için barabız. Peygamberin acılığından keyin yer betinde bir dagı erkek ayal musulman kalgan emes, men özümdün dinim menen ele jaşasam bola öret eken, başkalarga davat kılbaylı özüm jursam bola öret eken degen bir dagı adam kalgan emes. Ar birinin oy fikiri güyü tuşul bolup kalgan, kantip dindi başkalarga emi jetkirебиз. Kantkende бүткүл dünya жүzündeki adamlar musulman bolot, baktılуу bolot degen oygo alar batıp kalışkan bolчу. Oşonun negizinde alardan kabırı, jaşoo tartibi dalil, 10 miңдин tegereginde ele sahabalar Mekke Medina'da kalgan, 114 miңден aşuun sahabalardan kabırı dünya yüzüne çaçırap, dünya yüzüne koyulgan. Şondan inşallah al jaka barıp kelgende maksat çoğum amanatты alıp kelүү. Oşol amanattın negizinde ele maşallah oşol 6 miң adam gelip durup kıymılday turgan bolsa, bat ele Kudayım buyursa Kırgızstanımız oңolguday da. Oşol inşallah barыбыз niyet kılalı, saparga da baralı. Peygamber sallam aytkan, kızıktırgan al umratu ilal umra tabi'ul baynal hacci vel umra. Umra menen kийинки umranın bereketi ortada günölөрдүn bardığın geçirip çok kılat depçi. Bul degen umrаны köp kılgıla degen söz da. Köp kılgıla. Oşondol acılık menen umrаны uda kılıp turgula. Koldan gelişince kılıp turgula. Antkene bular kembagalçılık menen iki yüzdülüktü çok kılat kanda ele ot temirden kirlerini çok kılganday depçi. İnşallah Allah'ın barızga amal kılganğa mümkünçülük versin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin rahmetullahi. Allah kabul kılsın.